Военно-патрыятычны лагер «Прыбужа» размясціўся на базе военной зенітна-ракетнай часткі 92-616 у Гершонах. Школьнікі ва ўмовах, набліжаных да рэальнага армейскага жыцця, далучаюцца да побыту вайскоўцаў. На ўрачыстым адкрыцці лагера хлопцы прадэманстравалі першыя спробы страявой падрыхтоўкі. Пакуль што крок не зусім упэўнены, але для ўдасканалення майстэрства наперадзе цэлая змена ў 15 дзён. Знойдзецца час і на зборку-разборку аўтаматаў, тэарэтычную падрыхтоўку па военным дисциплинам, спаборніцтва и экскурсии. За 15 дней они многому научатся здесь по военным дисциплинам, но и, естественно, это дисциплина по воспитанию. Значит, некоторые ребята выезжают с намного с лучшим поведением, чем, допустим, сюда приезжали. Звычайна ў лагеры было арганізавана 3 змены. У час пандэміі іх скарацілі да 2. Таму сёлета аздаравяцца не 90, а 60 школьнікаў ад 6 до 17 гадоў. У пераважнай большасці наведвальнікі лагера дзеці з няпоўных малазабяспечаных сем'яў і знаходзячыхся ў сацыяльна небяспечным становішчы. Работа такого лагеря позволяет этих детей, скажем так, приобщить к армейской жизни, где-то заголить характер. В принципе, дома они не всегда имеют достаточное внимание от своих родителей, может быть. Ну а здесь, в принципе, учатся быть слаженным коллективом. Возможно, где-то это поспособствует тому, что, возможно, где-то исправится их поведение, где-то будет меньше мыслей что-то нашалить, что-то сделать. Ну и вполне возможно, когда наступит время служить в армии, они не будут этого бояться, а пойдут служить и достойно. Строгая дысцыпліна, выдатны парадак у казарме, распісаны па хвілінах дзень, даюць станоўчы вынік. Тыя, хто прайшоў военно-патрыятычны лагер, значна радзей прыцягваюцца на разгляд у комиссии по справах неполнолетних. Развивает выносливость. Хорошо, то есть в 7 утра подъем, в 10 отбой. И никто без дела не сидит. Часто играем в футбол, в теннис, вот, интересно. И очень много, как это сказать, развлечений каких-то. Вот после обеда, после 2 часов мы поедем на лазертаг. Вчера мы ездили в бассейн. Такі фармат лагера вучыць дзяцей рацыянальна распараджацца сваім часам і знаёміць будучых абаронцаў радзімы са школай мужнасці. Дзіяна Мішук, Алексей Рыбкін, тэлерадыёкампанія «Брэст».